Manibat king iba't gugusal noreng ortelano bang asigurong makapangan mureng karelang pamilya. Nune, resablang memalen. Nung ela magobra, aliwa mo ila indomanob. Nune ita mo ngan. Dapat sumangid na ning importansya na ning karelang gagawan, metong ya ing karelang sektor kareng mamagkakasakit pamurin ang gaman ngeni. Pauli na nini, dakal na karela ing likwan ning keragulang obra, uling man manakitan, at ing masakit pa, may kukot-kot lamo kayang utang. Makanini la sitwasyon ng mapilang ortelano makakasabi na ng CLTV 36 News, king balen na ning Bacolor ngayon ng Webis, at 9 na ning Nobyembre. Deng mapilang ortelano kaya naking barangay San Antonio, gilutan da na impamananam, pauli na ning mala fertilizer at magkakasakit la pakanu, king pamangwang danum. 5 ning banuang etatanam ing 60 years old ay Pondio Pineda. Deng kaya kanong kakaluguran na at pamuring king asikan, malulugi la naman. Medyo atikatasan. Yung paano ba to? May labasan, medyo lugi. Uling bila niya ito pa. Problema king paranuming sang kanong bakit magkakasakit yan naman kayang kanyang kabyayan, ing ortelanong Eric David. Kahit ang kanakong gabon matas siya, Billy. May mabot kayang irrigation. Bistaman makatanggap lang ayuda ring ortelano, malagad mo kano ini at mo rin sasapat. Kaya naman, ngayon atin ng bayong manibala king Department of Agriculture o DA, mamag-asa la kano ring ortelano ang mas midinan lang pansin ng karelang problema. November 3, anyang sinumpayang antimong Agriculture Secretary ing Fishing Tycoon na Francisco Chu Laurel Jr. Elilan ni President Ferdinand Marcos Jr. at inilakad mo namang pamuntok na ng DA, king kilob ning mayigit pabanwa, manibat anyang may pesto ya king Malacanang. Dinanong kay, supportano king pataba. Ito mo. O bini. Ito po nung kay, di na nag-esap kaya ang kaya ng irrigation ba, tamandarya. Kasi kasalukuyan po puto itang irrigation ni Babo rin kaya sumangid geni. Nung manawa kanuing sitwasyon at yung posibilidad ang magbalik laking marangle di Pineda Ampong David. Minuna na ng Pepa Siag Secretary Laurel Jr. ang makasadyayang makiramdam ka rin sa ingsing daring ortelano, uling malapit la kanureni king kayang puso at balo na ing karelang pa magkasakit. Ako ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw at yung pusong makabalin.